Nijang Karbi ang long bai thalang sa police station ke parlo dolonia rong amikar Karlitang Arwinson Ronghang asai ke claim dam je phan kedam bom ahut lingding ha warlong kopai ke lang no ajok men habida ingnar katengkheng dundut ajok Karlitang Arwinson Ronghang phan habida ingnar apran armut tekang det Karlitang Monsing Ronghang sopo Karlitang Arwinson Ronghang arta ningkan ingkoi ra phia phan pini thangthang ni pha ingkoi ra troxi ada por phai troxi apor malom habida ingnar apran karmut tekang adi maklong alongan Pirangke tumpen kahumrida mahut birta kirib dun longa tengke Karlitang Arwinson Ronghang arong binong lake bai thalang su police station angkang langching bar pusi rada tumpen nang pachini dun halapu apran kedam joy Karlitang Arwinson Ronghang chorpen kachathan ponthuke Karlitang Arwinson Ronghang apia postame avilo nilitum bang hini si do choman vet lopusi ningke oyang bong pen stame pirangke thengno long nang chathan dun lo ha Arwinson Ronghang be Asar bra men. Arta ko an bagdoy puni. Lanon pini ke pulok arta ko an bagdoy ko. Industry. Tangte ko son ben sala bangso pini lapson ke phoilong lok lo ingnar ke hunang ki dun lapum nang angkat plum dun lapuma mate ko pini asai phanse ke ba iglo. Karlitang Arwinson Ronghang apran kedam nang joy puthak rada tumpen klar dagalam the phirangke thengnolong nangke thandu nalam the nonelitum arjipon sina mane ingnar bang tinar bang iglo amalang ni bang ingnar na thengnang ki thumne pine puina bang iglo ma chitong iglok bon la vaccine li tum ta char chet ma ti dui ama ni li tum han bai phun sinai kol iglo he o Ronghang sang hu ke son son ik pu ya lo khasna than ik bang ge ni la pu ar de bi phet pu sina than ik amani liba nenu han phunang kol iglo o abelo ik elo pu ja bor Karlitang Arwinson Ronghang apran kedam nang joy puthak Ingnam rai kom sai khet tum pen satame adimaklong an pali dun si jasemet pet Karlitang Arwinson Ronghang achor phan sai kampen kirap ki pipon nang jia puthak satame pipon popusi pherangke thengnolong nang pachini dun man and animal conflict labang so nil tum dak dum kam dikat kolam kali khironi rans ba along pe kat ka badam sabdul asam hotna du ko pai kelang nu pusi punang kokbo lapen alang litum hemasor kidu ini compensation ni litum phora hin pen compensation department pen du apang ke 40 to 45,000 ju ke 4 lakh rupees an ke mane compensation atang ka department pathi apa lapang so klemi phama alang litum la non bu butlang su police station nan hin pen dalang litum bu mohudoi likho alang du bang lo alang litum report postmortem ka do alang litum khanil dum singai halapu bai thalang so police station pen satame Karlitang Arwinson Ronghang abang arpum postmortem aphan sai dengpon popusi pherangke thengno rai kom sai khet tum pen satame pherangke thengno long nang pachini dun aru বৰ্তমান আমি মেজিষ্ট্ৰেট সাহেব খবৰ দিছো আমাৰ যেটো নিয়ম পোষ্টমৰ্টমৰ পঠিয়াব কাকৰে ইনকুৱেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটৰ প্ৰয়োজন মেজিষ্ট্ৰেট সাহেব আহি আছে পোষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে পঠিওৱা হ'ব গাড়ীও আহি আছে Dongkamuka Ben Wikibe Karbi Anglong Live